dias. Alabado seja o Senhor. Está adorado, tá bom menino, humana. Bom menino, tu restante da seguir nós estamos via de e-mail, Facebook. Primeiro dia santo aqui, com o dia de sábado. Nós desejamos outro sábado, shalom. Esse aí significa paz para cada um. Paz, temos paz. Amém? Daí nós desejamos outro não, paz aqui dentro também. Paz para o humano. Bom menino, nós temos paz para a reina. Para nós que chama é santo, não, bom menino, é angelão. E ribatur é Deus maravilhoso que está tomando nossa alabança, nossa adoração, nosso serviço. Amém? Assim nós temos começado disso aqui, que oração preparando, agora nós preparamos mente, nosso coração. E prometo tudo coisas que chama danke na nossa pastor Helena e Hassan, irmão Zion Parish Delft. Os irmãos passamos por aí como família. Passou essa igreja, tá? Família. Amém? Conosco como romana, vai celebrar weekend junto. Nossa vai retreat, nossa vai ter gozo, tá ter sanação, liberação, salvação, compreendimento, entendimento, discernimento, comimento, balhamento, sportmento. Assim é tanto gozo, o nosso pisa tu rende, é parte aqui para Gana. A gana de vai já domingo visitar a igreja, qual a igreja da família. Dá-nos direito, é parte aí para nos compreender com a igreja da casa de Deus, caminho romana também junto para celebrar junto conosco, amém? E junto com nosso Deus e nosso Senhor. O nosso direito de compreendimento é também mais fácil para compreender que conosco a bênção por ele. Amém? Danke, Senhor. Danke, Senhor. Vai ter que ganhar, vai retreat, é também. Nós temos os brothers dando a gana, que é a paciência, que vem preparado para sobre esta vai vir. Amém? Daí nós podemos a mente de ordem, a mente espiritual, junto com a mente, com a mente de Cristo. Amém? Para ser o Espírito Santo de Deus move profundamente de nossa alma e de nosso corpo. E especialmente ele move de nosso coração para sacar tudo que nota de Deus por de nosso coração. Para ser coração novo que nós temos é um coração de compaixão, um coração de sentimento, um coração para entender o que Deus quer. Amém? E esta perverso também, é perversidade da fica dureza de nosso coração, nossa cera, para o que nós queremos e o que nós queremos. Esse é um mal compreendimento para sobre nós atrás, pensa Deus atrás. Amém? O nosso direito dele caminha aí, passou dele caminha tem verdade e vida. Dele caminha com nossa carne, que está caminha de verdade e vida e ama. E na final, no começamento, no final, é caminha e ama Yeshua. Mas coisas que botem um adresse. Mas coisas que botem um adresse, ou botem um caminho, essa aqui tem redes, essa aqui tem caminho, é caminho que vai guiado para a vida eterna. Não tarda, pero comecei agora que estamos na cara del dia, lá Deus se iluminar o caminho, bom caminho com luz. Passou o caminho com nossa cara del dia, você de luz, houve claridade. Amém? Para o bom, para o trono pecar. Amém? Tata santo. Nós posicionamos mesa aqui tratando de Espírito, Tata, barrando nos cabeças, sometendo-nos completamente nos entregar tudo o que nos dá, tudo o que nos por, tudo o que aboque hace de nós, como nós alfarero.
Laga nós tem instrumento na demomanga, é violino, é harpa, aleluia, é piano, aleluia. Oh, sim, Senhor, laga suposta dor de mim, pos, já que tu lugar, de que posição de pos. Para nós ter o Espírito de Deus, toma controle de aire, não. Toma controle de vento, não. Toma controle de nuvem, não. Toma controle de cheiro, não. Toma controle de terra. Toma controle, tata. Para nós servir, adorar e alabar, Senhor. Derramado o Santo Espírito em nós. Oh Deus, você só conhece o plano e o pensamento, não. Aleluia. Vai cada um. Alça a mão, se propõe e pedir. Cada um, largamos cada um. Tem mais luz de fora nossa ser junto. Unidade e força. De glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero. De glória. Aleluia. Assim no qual o poder e derrama Deus um chão novo, liberação aqui. Até o baixar o acero de glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero de glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero de glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero. Baixar o acero de glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero de glória, abre uma treva cruz. Nos oh Senhor, uma proposição. Deus tá bom, enchendo nada rádio abrir, nós conseguir cana, seguir pai, passou nós saber em cascava, em casa é rei de reina. Aleluia, Deus tá bom. Oh, sigue cana, que tem alabança. Aleluia, alça a bomana, e no momento do gozo, passou a permitir nos treta, nós na treta. Junto com Rei de glória. Oh, Patrícia, tenha palácio, a vida eterna, acabada, arriba nós. A sua entrada, o eu aleluia. Aqui, papel de me prenda.
sonido como tapicero. Padre, gloria. Oh, dile un fuerte aplauso. Oh, dile un fuerte Yes. aplauso. Aleluya. Dile un aplauso. Yes. Tú le aplauso arriba, tú le aplauso, dale. Yes, Para Señor. merecer. De gloria, Santificado por nombre santificado glorioso y y para para cantar. Para gloria, santificado por nombre glorioso y para Enseñamos cantar. a dar gloria. Para gloria, santificado por nombre glorioso y para cantar. Señor. Oh, tan Dios, dice, y mi castigado, entre mi corazón, lo mi alabado, de día a noche, tu nave gloria, otra merecer. Dile fuerte aplauso. Una fuerte aplauso. Você merecer. Tu você merecer. Oh, Deus está maravilhoso. Ele é uma morta para nosso coração. É peso de sua morta dentro do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Eita, bom, Deus está nós. Deus está nós. Porque comigo é amor. É amor que Deus está, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus está bom. Y Señor. Amor Aleluia. tem, junto conosco para está tendo suma e dizer nossa vagabunda. Deve que me vai cantar na mão dele. Diz a Deus, vai que me vai cantar, papo. Aquí não me queda debo presencia. Aquí não me queda debo Presencia, Isso aleluia. uma canta com ele. Dizer. Aquí não me queda tempo presencia. Yes. Dizer. Aquí não me queda Tengo presencia. Tenés uma duro, dizer. Aquí não me queda Tengo presencia. Aleluia. Aquí não me queda Tengo presencia. Aquí não me queda presencia. Aleluia. Canta com ele. Aquí não me queda Tengo presencia. Nossa rúria, nossos pés, adentra com presença, nosso coração, nos que alasado e bom, nos
Santo Dios. Oh, santo es Santo. poderoso Dios. Santo. Oh, santo, santo, santo es poderoso es poderoso Dios. Oh, cosa grande sos gobierno de cada uno de nossos vidas. Mostrou dele. Queda em nada, queda assim, que acabou que te passe. Cansada y cargada, brillante por postrar, presentando-me por más. Ora de entrega, entreguei. Dame força de renovar a mim, porque restaurar. Sou me sabotar, capaz de ser. Está capaz, está fiel. Me guardo cambiar e transformar. Me repomos a mim. Me quemaste por menos de mim. Llenaste ora-me por mais. Vinha a mim vez mais. Me quer baixa honra. Me quer baixa honra. Vinha a mim vez mais. Me quer baixa honra. Me quer baixa honra. Sim. Oh, santo. Oh, Deus. Me baixa honra. Senhora, que baixa a boca e Me vai baixa honra. acabou puesto. Oh, depois desse alegria. Cansada y cargada, brillante por postrar, presentando-me por más. Dá-me força de renovar, dá-me força de renovar a mim, porque da restaurar. Sou-me escuchando.
Adorele de espírito e verdade, pastor. Aleluia, tatarabasotorobo. Eu digo uma boca com adoração e agradecimento constantemente. Você está fazendo uma prova também. Está disponível para maneira que tem maleza, tem enfermidade, falta de sangue. Qualquer situação, pela bofé, uma bofé está para. Como está querendo, mesmo fiel. De toda situação com ele. Pastor, está assim atrás, está provado. Está provando nós cada momento. Perceba, tem que alabar e adorar essa que nada arma poderoso. Ora, vou alabar dentro da situação. Adorar, agradecer para prova não, agradecer para momento não.
menos bom e menos leuk. Mas é mesmo Deus de ayer a amanhã. Solamente nós está cambia, Ele não está cambia. Aleluia. Deus está bom. Deus está bom. Aleluia, que gozo. Ministério me está bendicionar, posicionar mês. Se um mês está diante de Deus, é culpa de Cristo não está. Vamos dizer, se come por vida, me cadeia, para tenho presença, Senhor. Simbo,
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Llegando en el territorio camina Dios a manifestar. Llegando camina Espíritu de Dios para ministrar. Disponible para ministrar a su pueblo. Para aquí na cadena. Muriendo momento para momento na carne. Muriendo momento na carne. Wanneer Pablo te pisa en boek Efesios 6, versículo 20. Pa cual meta embajador na cadena. De maneira como impor papia, dice cultura franqueza, maneira de mestre papia. No momento que canando pinindo tem terreno santo. Muriendo na mi carne, passe contra. Para el evangelho, por ser papiador de alma. Nosso pueblo. Data no momento que Senhor, oh Deus, me talanta contra carne, e ven a ser el calvario, e clapé na cruz. Patulog wala ko tipo ko tabi bading ni manifestar ng pueblo. Nada de mí mismas. Tipo soy Dios. Aleluya. Toma posición aquí tenha. Toma posición de pedir cada criação de vos. Toma posición de pedir cada único. Cada presente que tem, cada presente na casa. Tem que situação que botar. Laga local Deus está ministrado de mim. E é que caminha. Algo tem que suceder, caminha começa por aí. Caminho local começa por aí. Laga Deus assim hoje. Em nome de Yeshua. Amém. Amen. Graças. Agora eu vou tomar sempre uma. Toma asiento en un momento. Amen. Daarom broeder, mag ik een kurk van je? Kan ik mijn rode Bijbel erop zetten? Halleluja. Ja. Kom maar. Yes. Oké. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aleluya. 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 Nós abrimos a Bíblia no boek de Joshua. We kunnen ons Bijbel openmaken bij de hoofdstuk van Joshua. Joshua. Tremendo. Joshua, de allerbeste. Nós abrimos a Bíblia na Joshua 9. Joshua hoofdstuk 9. Joshua 9. Gloria a Dios. Halleluja. Glory to the Heer. Ahora que papia, cuando Dios de Dios es la su palabra, la última palabra, tan Dios. Vandaag wil ik het hebben over de God die de laatste woord heeft. Pero, vamos a ten su reino. Maar je moet in zijn koninkrijk zijn. Vamos a ser un yudice. Je moet een kind van hem zijn. Antes, ¿qué como bastante? En alles wat je meemaakt, Vos me comprende? dan zal je begrijpen Como te emesra a bastante. dat hij hemzelf heeft jou het laten toegaan heeft. Pero what cosa para saber? Zodat je het recht kan daarop staan. Antes, En dan, la su palabra, de laatste woord ta dice. is van hem. Gloria aleluya. Glorie, halleluja. Na Joshua 9, Joshua 9.
Nuestro comisaresa, kunnen we lezen. no versículo 1. Vers 1. Ahora soso de oro cultura reina kutapatane otro bando de Jordán. Tenga serna y tenga sapana y la gente de costa y la mangrandi en dirección del Líbano. Teyunan, Amoreyunan, Cananeyunan, Ferizeunan, Jebusenan, Jebusenan, aqueles aqui, e nada bem junto, de acordo para brigar contra Joshua e contra Israel. Ja. Ja? Joshua 9, vers 1 tot 3 zegt, toen de koningen ten westen van de Jordaan, die van het bergland, het heuvelland en het hele kustgebied bij de Grote Zee tot aan de Libanon toe, van Israël zegentocht hoorden, sloten ze een bondgenootschap. Zij, de koningen van de Hittieten, de Amorieten, de Kanaïten, de Persisieten en de Jewieten en de Jebusieten besloten gezamenlijk tegen Josua en Israël te strijden. Tremendo. Nulubida, de capítulo 1, Dios dice Joshua, mita cubo, tur caminho cubo ta y lo éxito de turcos como así. Vergeet dit in Joshua vers 1, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 zei God tegen Joshua, vergeet niet, ik ben met jou alle dagen van je leven en niemand kan tegen, je zal succes hebben. Oké? Succes. Assim na Joshua, vitória passou, Deus estava lá com ele. Zo was hij aan Josua overwinnaar, omdat God met hem was. Pero ora Joshua, no capítulo 9, explica En hoofdstuk 9 zegt Josua, que ora cultura nação na Israel, a pensar que Joshua a vence. Maioria de estado da cava de direção que está. en toen al die Israëlieten kwamen te weten wat Josua heeft overwonnen en in elke stad heeft overwonnen, Agora na dizer a cabeça, toen zeiden ze bij elkaar, toda nação alle naties, a brinca contra Joshua. om tegen Josua te strijden. Pero não brinca como batalha personal de medo. Maar ze kwamen niet te vechten als ze als strijders, Ja. Maar não tem medo. maar ze waren bang. Agora não vem com astúcia. En toen kwamen ze met een gedachte. Hoe kunnen ze konan popini? Tem een groep de Joshua. Sim Joshua sabe de inimigo não dá. En hoe kunnen ze in de groep van Joshua komen, zodat Joshua niet weet dat ze vijanden zijn? Algo que pensava. Vandaag wil ik je vertellen, Da hora como tu vencedor. als je overwinnaar bent, Como tu cara de caminho de Deus. dat je in het werk van God loopt. Como diz ele leva o meu picos. Dat je hebt gekozen om alles De inimigo te quer mal contendo. en dan wordt de vijand boos. É que busca toda maneira Hij zoekt elke manier para trazer estrobado de carne para mim da boca. om binnen te komen om jou te verstoren. Agora que nós veremos no capítulo versículo 9, capítulo 9. En als we terugkijken in het hoofdstuk 9. Anto de pisa de vers 5, 3 a 5. Legal me dizer. Dus vanaf vers 1 tot 5. Orco é habitante na Nicaboia, atende com Joshua, as Jerico e Coaí, que na atende aqui, nas com Jerico e Coaí, não também usa astúcia e a sair vai como embaixador. E apone saco gastar, riba na murico, e saco de pinha, tudo gastar, casqueiro calapi, e sandália, tudo gastar, tudo calap, na pia, e pai na tudo gastar, na culpa.
E ter ng provisão que dapat a seguro. E tulgar na. E nang apaisir ka Joshua, campamento na Hilal, e a pista com o hamburão de Israel, nós abrimos forte com terra leu. Pensei agora ser uma aliança conosco. Vers 3 zegt, maar toen de Shivieten uit Gibeon te weten kwamen wat Joshua met Jericho en Ai had gedaan, namen ze hun toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Joshua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude gebarsten wijnzaden. En trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan. Als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. Akenapa tumira, como Joshua dapat poderoso, als Dios tot te. Hier kan je merken dat Joshua krachtig was omdat God met hem was. Ora tu se na cabeça, Toen iedereen besloten papim contra Joshua, om tegen Joshua te strijden, não pode brincar. konden ze niet tegen Não hem. assim, com astúcia no ganha Joshua. Kwamen ze met een list en een leugen naar Joshua. Com nada binchaleu. Dat ze van verre kwamen. A minha não está seca não tá. Net of ze dichtbij in de stad waren. Não que por tu não apanha não. Ze hadden al hun kleren. Não precisa sapato deu. Ze hadden ook kapotte kleren, versleten schoenen. Para Joshua é minha misericórdia de não. Om Joshua Genade voor hun. genade voor hun te krijgen. E abre que bisado. Vandaag wil ik je zeggen, Vamos se scherpen. je moet scherp zijn. Mas agora vou tocar como vencedor. Want als je als overwinnaar Agora loopt, vou tocar como servidor de Deus. en als je als dienaar van God, Vou tocar como filho de Deus. en als kind van God, A no turbeno muito rondibo. en al die mensen om je heen, Mas seca dibo. hoe dichter bij Tá mais jou, contente como. ze zijn niet altijd Mas o meu vreugde. pensamento de mundo. Want ze hebben gedachten van de wereld. Sempre que caminhão como. Ze willen altijd beter dan Todo jou. o tempo. Al die tijd Quando ela pensa, dat ze dachten como tá bom. dat je niet goed Outra was. queremos. Dat je Que me chama amanhã. waarom was je Que daar? você quer? Wat denk jij? Quer botar? Wie denk jij Mas wel? quando Deus não serve, Omdat je God a mim anda me enganado. dan komen ze je liegen Para buscar moda. om De desfiado. jou van de weg te Que tá halen. com esse caminho. Om jou van de weg te halen De vitória. van overwinning. Pero abo. Maar jij, Com o amor de Cristo. met de liefde van Até Jezus, depois do ano. maak je zorgen met hun. Pero que me sabe. Maar vandaag wil ik je zeggen Wat para o nome de Deus de amor. dat je heel veel van God in je hebt. Wat para a palavra de amor. Zorg dat je het woord van God Wat para hebt. oração na mão assim. Zorg dat je de gebeden goed zijn. Wat para a presença de Deus. Want je leeft in de tegenwoordigheid van God. Para hora uma seca tipo. Omdat als die dicht bij jou is, Sem ganhado. kom jouw liegen Das promessas de ganho. zichzelf liegen. A sua de amor. Want die in jou Tá mais poderoso que sua is sterker dan die in de wereld. É como forma ganhado. Die buiten jou kan jou nooit Como overwinnen. tinha com Deus de amor. Als je alles van God in jou Como tem palavra de amor. als het woord van God, Como tem uma oração assim. als al die gebeden, Como tu amo de oração. als je iemand van Com a palavra da Bíblia de amor. en dat het woord Anda com a leven is, Bíblia de oração. en je blijft in Vou de casa de Deus. jouw huis is een huis van God. Aonde que me sabe? Vandaag zeg ik je, Vai cobrar no rito da cultura. hey, zeg ik je van tegen al die Amorieten, A junto. kwamen allemaal bij elkaar, Mas não me ganha. kwamen ze liegen, Você tem batalha. want in de strijd Você tem discernimento espírito. heb je een onderscheiding des A Bíblia não entendeu. Je hebt ze van ver Aonde pensa e pão. en nu komen ze Busca maar die ganhar. om jou te liegen, Pero tem amor de Deus. maar jij hebt de liefde. Nada para o inimigo. Ze zijn jouw vijanden. Abusito do inimigo. Maar jij bent niet zo. Papananta é criação de Deus. Voor jou zijn ze een gelijkenis van God. Papananta é convertir. Voor jou moeten ze bekeren. Como não vini? Hoe ze bij jou, Vamos entrar na linha. dan moet je ze aan de lijn. Você quer andar.
Je moet ze aan de lijn houden. Gloria a Dios. Want je weet wie ze zijn. Gloria a Dios. Alle glorie aan de Heer. Conosco essa nascente, Als wij vers 7 pakken. essa cumpre. E ontem na de Israel a pisa não. Quizás na nos mesteramos da Bíblia e olhem como nós possamos aliança com você. Mas na pisa Joshua não está possível. Vers 7. Dat kunnen we niet zomaar doen, antwoorden de Israëlieten. Yes. Misschien woont u wel in dit gebied. Hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten? Hierop. En dan, Daar, de Israëlieten de Israëlieten hebben hun geloofd. Vandaag, wat de vijand ook brengt, pero lo cual puto tipo de Dios temor. maar wat van God in jou leeft, Quando me mira mentira, zie je niet de leugen. passou Dios de Dios do temor. Want de God die in jou is, Sabe esse inimigo se acabou? brengt de vijand tot jou, É inimigo arrepentir, zodat de vijand zich mas é bekeert. convertir. Dat hij zich bekeert. Pensar o poder de Deus no livro de temor. Dat hij weet de kracht van God. É comigo o que é que? Hij kan met alles komen. Pero é trampa é nessa caída, gente. Maar de val zal hij zelf erin vallen. Passou a te proteger. Want je bent goed beschermd. Maneira de Deus com Joshua. Want toen zoals God tegen Joshua zei. Me está como uno como pai. Ik ben met jou overal waar je bent. Meditar dia e noite a palavra. Meditar dia e noite a palavra. Mediteren op het woord dag en nacht. Mediteer op het woord dag en nacht. Anche o inimigo como pai contribui. En je vijand zal nooit tegen jou kunnen staan. Anche quando stressa na mebe, inama bise, vos circuito abinduna terra, ma abindu terra mas leu mesmo. Pai motivo que em nome do Senhor, por Deus, sobre nós atende sua fama e tudo lo que ele hace na Egipto. Uw dienaren komen uit een zeer ver land. Halleluja. Antwoorden ze. De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht. Want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan. Fica bisabo, Ik wil zeggen, mira com não, abis na bisaleu. kijk hoe ze zeiden dat ze van verre kwamen. É inimigo do conhecer bom. É inimigo de bom conhecer bom. Je kent het goed. Oh, de vijand ken je goed. Você só trigue não. Je kent zijn listen. Antes você não não. Vroeger was jij ook met hun. Agora não tem que trigue não. Maar zij bleven met hetzelfde Pero você listen. conhecimento de Deus. Maar nu heb jij de onderscheiding van A hem. todo conhecimento de Deus. En door de kennis van de God, Você lá que para comunique. laat je hem praten zoals hij wil. Pero basta você que é de boa razão. Maar jij moet wel in je gebed blijven. Então você com Deus te cubo. En je weet dat God met jou Agora is. nada pega cerca En bom. niks kan dichter jou. Você mesmo bisabo não como chega. Want God zei tegen jou, waar je komt, Bitacu. ben ik met jou. Amém. Amen. Glória a Deus. Alle glorie aan de Heer. A homem conhece. Nu lees ik No book de Joshua 9, Joshua hoofdstuk no 9. sorry, Joshua hoofdstuk 9, en toen vers 14, dus 4. Joshua hoofdstuk Joshua 9 vers 14. Me interessa no Joshua, capítulo 9, versículo 4. Que é sucede? E assina o ramo de Israel a expectar alguma provisão, mas não a consultar o Senhor. Ik lees. De stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviand aan. Maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Aqui não me sabe, Hier zeg ik je. ora como a minha inimigo. Toen jij de vijand zag. Para que tu, para que pindemos de ter compreensível. Je hebt hem in jouw tegenwoordigheid gelaten. Quando tem com ele, Dan ga je met hem a tu quando a comunicar com Deus.
En je hebt niet met de Que Heer. me bonuta su oração. Je hebt niet met de Heer Quando gecommuniceerd. eu digo Senhor, quando eu tenho presença no lado. Je hebt niet met de Heer gecommuniceerd. Até inimigo todo como. Je hebt niet met God gecommuniceerd en in gebeden. En de inimigo todo como. En de vijand is met jou. É perigoso. Is gevaarlijk. Para sombra. Want. É inimigo da quel território. Want de vijand neemt de plaats. Para sombra comunicar com o Senhor. Want je hebt niet met God gecommuniceerd. Para stop dessa oração. Je hebt gestopt met de gebeden. Para stop de vai à igreja. Je bent gestopt met de kerk. Então você vriend com o inimigo. En je bent bevriend met de vijand. Até não sabe com nada que o inimigo não me ensina. En hier wordt verteld dat de vijand bij hun mocht. Não sabe que o inimigo ganha com isso não. Ze weten dat de vijand heeft gelogen om bij hun te Pero komen. toch não siga essa oração. Maar toen bleven ze geen gebed. Toch não siga essa oração. Toch heb je niet blijven bidden. Pois não siga adorar a Deus. Toch bleef je niet God Então aanbidden. não botar lá que inimigo. En daar laat je de vijand Toma território. plaatsnemen. Innemen. Glória a Deus. Alle glorie aan de Então Heer. não te sinta da visa. En vers 15 zegt hij. E Joshua a se paz com Nam e a ser aliança com Nam para que não pipa. En vers 15 zegt Joshua sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. E no 16 visa. De stamhoofden bekrachtigden dit met een eed. En in 16 visa, e isso se com a final de 3 dias, depois que Nam será aliança com Nam, Nam atende com Nam estava da vizinha. E com Nam mestera estava não bebendo na mestera com Nam biba. Então um dia estrela sai pai e ele chega na estada na riba de 3 dias e a hora estada estava da região Kafira Beirut Kiracherim. Amen. Maar 3 dagen nadat ze dit verdrag met hem gesloten hadden, ontdekten ze dat de Chiwieten niet ver weg, maar juist dichtbij woonden. De Israëlieten waren namelijk verder getrokken en na 3 dagen bij hun steden gekomen. Gibeon, Kefira, Beerot en Kiriat Jearim. Pero me que sabe. Maar ik wil je zeggen, Depois de 3 dias. na 3 dagen, Ora, é inimigo tomando território. dat de vijand plaats heeft Vai confiar em bocas. heb je een vertrouwen. Vai confiar em que na bocas. Je hebt je een Olha vertrouwen. que inimigo me toma território. Je hebt de vijand. Vai se pão com ele. Je hebt de vijand in jouw territorium laten komen en je hebt goed met hem gemaakt. Então caminha você. En dat je weet Com o simples Deus está. dat het geen Godse Espírito que ela vem com ele. de geest dat hij is mee Tem bocas. in jouw huis. Manifestava em bocas. Gemanifesteerd in jouw huis. Trovava como moreza. Dat je niet kan bidden. Trovava como adorar a Deus. Dat je niet kan God aanbidden. Às vezes essa discussão em bocas. En dan verwarring in je huis gebracht. Depois de 3 dias. Na 3 dagen. Ora, pensa. Totdat je kwam te weten O teu inimigo está. dat het een vijand was. Caminha para confiar. En je hebt hem vertrouwd. Que ele é canhado. Hij heeft van jou gelogen. De lembra da mim? Dat hij van verre is gekomen. Comenta a vizinha mestra tá. En terwijl het je eigen buur was. A vizinha mestra que ela destruiu. Je eigen buur wou jou kapot É maken. só muita mais pregado como. Die dicht bij jou is. Você sabe como da fuerte. Want die weet dat je krachtig É bent. sabe como do Senhor de Deus. Hij weet dat je een dienaar É bent. sabe que não ganhamos de palavra. Hij weet dat je niet kon É overwinnen. sabe o vírus espiritual da fuerte. Hij weet dat je geestelijke leven krachtig is. Acerta bem como um mentiroso. En dan komt hij als een leugenaar. Guarda que inimigo também para ganha a topa é final da morto. Vergeet niet, de vijand komt om te leugen en tot het einde is het dood. Abre me avisado. Vandaag wil ik je zeggen, Essa que é grupo aqui. deze groep, Estava no meu pecado, o caminho de Joshua anda tá. hij leefde dichter bij waar Joshua woonde. Na ganha Joshua. En hebben Joshua O geloofd. Nabi Jaleu. Dat ze van verre Como kwamen. não se lembra só. Oh, ze wisten. O Joshua está na vitória. Dat Joshua in A overwinning. mulher para Joshua vitória. En ze wilden Joshua Agora overwinnen. nasce na cabeça. En toen zeiden ze met elkaar. Nasce na cabeça tem tudo. Zij
Pero Joshua, besloten om. estaba en Dios con él. Maar Joshua had. Ahora tú no se la cabeza. En toen hun Para mí allemaal. brinca cubo. Ahora, Pastor gaat echt vurig stellen voor mij. ahora tú no se la cabeza. En toen hun allemaal hadden Para mí besloten brinca cubo. om tegen jou te strijden. Pero no tiene Dios. Maar je had een God. Es ángel. De engel. Es ángel de ejército. De engel. Capaz de la Joshua. De Heer. Es tipo Joshua. Joshua dijo ni. Hey. Joshua zei tegen die engel. Parte que anda. Voor wie ben jij? Es ángel dijo Joshua. De engel zei tegen Joshua. Y el capitán de Ik ejército. ben de kapitein van deze Ejército del Señor. van de heerscharen van de Ando Heer. algo pidi. Van de legermacht van de Para un tucubo. En ik kom vandaag op Hasta un divisado. En vandaag zeg ik. Ahora cinco reinan. En toen die vijf Hacer a la koningen vez. besloten Para ver el de Joshua. om tegen Joshua te strijden. El rey. El rey. En hij zei de A mí koning. esto para escribir. Zei de koning. Capítulo 10. Hoofdstuk 10. Versículo 16. Vers 16. Esta misa. Zeg. Ahora cinco reinan. Aquí a Hui. A esconde. Tem cueva. Firma queva. Joshua abordo avisando. Es cinco reinan abordo allá. Escondido en cueva na queva. Joshua pista. Los arrepientes grande. Usted en boca de cueva. Y ponen algún humble e dan bater de guarda. Haba mi que me saco. Bater mi que pasa. Moet ik die vertellen? Ja. Halleluja. De 5 koningen waren gevlucht en hadden zich in een grot bij Makeda verscholen. Toen Joshua hoorde dat ze daar waren ontdekt, gaf hij bevel die grot met grote stenen af te sluiten en er een wachtpost bij te zetten. Tot 8. Mi que vamos usar? Corta-pão. Ik weet Nada se na cabeça. Cinco reis. É visão rei Hunda. Cinco reis. El rei. Cinco está junto a ser na cabeça. El moreno. El rei de Jerusalém. El rei de Hebron. El rei de Yarmut. El rei de Laquis. El rei de Efron. A reunir. E paina acordo. Forma ejército. Papai brinca com Joshua. 18. Que sepa. Oh. 18 Ja. of 18? Hoofdstuk 10, vers 8. Joshua. De Heer zei tegen hem, je hoeft voor die koningen niet bang te zijn, want ik lever ze aan je uit. Geen van hen zal tegen je kunnen stand houden. Stop. En nu lees vers 5. O santo, santo. De 5 Amoritische koningen sloten zich Halleluja. Zij de koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Ekron trokken met hun legers ten strijde tegen Gibeon, sloegen het beleg van die stad en voerden er aanvallen op uit. Me avisaram. Na uma forma. Grupo grande. Tanto território com um rei não. Para mim, perguntou de Joshua. Me avisaram. Tanto vida. Não por forma quanto com que. Pero Deus grande com desculpa. É poder de Deus temor. Het wordt te lang hoor, sorry. Ik zeg tegen jullie, ik kan het even niet. Ik onthoud het niet. Ik ga nog een keer. Alsjeblieft. Ave me avisaram. Vandaag zeg ik je, É cinco reinam. die 5 koningen, 5 stad grande. 5 steden, A forma bem junto. zijn bij elkaar gekomen Papai brinca. om tegen te strijden. Contra Joshua. Tegen Joshua te strijden. Pero Joshua te mandado de Deus. Maar Joshua is gestuurd door God. Joshua tem Deus com ele. Joshua had God bij Ninguém zich. precisava dar uma vida. Ik wil je vandaag in je leven vertellen. Não vou pedir quanto com Ze ele. kunnen hoeveel maar komen. Pero por ti vou Deus. Maar je hebt je God met je. Quando nenhum de Deus. Want je bent een kind van God. Para conhecer Jesus com Deus. Je hebt de Heer Jezus A erkend. do Espírito de Deus pegou. En de geest van God in jou.
Nada puede acerca de. Niks kan tegen jou. Niks kan tegen Ik heb hem ook confronteerd. Ik wil dat je begrijpt. Hoor ik naar zijn rabes. Dat ze met elkaar besloten. Bebê van Joshua. Om tegen Joshua te vechten. Mas como caminhada de mobila. Zoals je levens loopt. Wat ik aan hand doe, Cristo. Je loopt met de Heer. Certa kosten makkelijk pas stop je als ik ga. Bepaalde dingen ben je gestopt te doen. Hebben dat zie je die pikanen. Wij hebben geleerd van zonde. Pikanen grandi. Grote zonde. Pikanen chiqui. Kleine zonde. Turta pikanen da. Allemaal zijn zonde. Pero me hebben papo de strongholds. Maar God spreekt over Até duro pisar. stronghold. Strongholds. Até duro pisar. Strongholds. Até duro pisar. Ja. Laten we zeggen onirang. Dat was homoseksueel. Bolwerken. Homoseksueel. Homoseksueel. Lesbian. Lesbian. Gamble. Gokken. Gokken. Droga. Drugs. Alcohol. Alcohol. Dat strongholds mental. Zijn allemaal sterke gebonden. De harmonie die je inimigo. Ja, bolwerken van de vijand. Kuta tenego. Dat je vastgebonden Kuta biba dembo. dat je in jouw leven E kuta esconde. en dat is schuld. Como quer que ela vai. Dat je denkt dat ze weg zijn. E tem que ela não esconde. Ze zijn, hij blijft in diepte. Da hora a situação chega. Totdat de situatie Da hora a situação chega. en als de situatie E komt, da manifestar. voorkomt en dan gaat die Então que manifesteren. palavra da Bíblia dembo. En het woord is niet levend in A jou. funcionar de costa positivo. Dan ga je functioneren in dingen die niet van jou zijn. Anterior dat se costa da contra por aí Deus. En dan ga je dingen doen dat Hebben we gemisa? tegen de wet van God is. A mim que me sabe. Vandaag zeg ik je, Olha o Joshua. wanneer toen Joshua A garra batalha. heeft aan die strijd E se tu reina não vai esconder em cueva. zijn de 5 koningen in de grond gaan schuilen. A mim que me sabe. Vandaag zeg ik je, Vou caminhar com Jesus. je levenspad met de Olha como Heer. começar. Olha como acaba de batizar. É bautismo de água. Na de doop van Johannes, Como que ele vai claro. dat je denkt dat je klaar bent. Então se isso do Espírito Santo. Zonder dat de Heilige Geest zegt Tu ontvangen. guapo. Dan moet je kijken. Passou no strongholds. Want die strongholds, Estava esconde. die bolwerken, die bolwerken Ele vai esconder. gaat schuilen. Passou na. Omdat. É sabe como tu vai batizar logo. É candeia com o Espírito Santo. Nee, omdat hij weet dat je nu gedoopt gaat zijn met En de Espírito Santo. geest en vuur. Espírito Santo. En de Heilige Geest. Ele quer bater nele. Hij wil niet dat je... Ele vai esconder. Hij gaat zich Ele schuilen. não quer bater. Hij denkt dat je Ele klaar não quer bent. bater. Hij laat je weten dat je klaar bent. Ele não quer bater bom. Hij laat je denken dat je Ele klaar vai bent. esconder. Hij is gaan Pero schuilen. ele sabe. Maar vandaag zeg ik... Joshua de Cunã. Joshua zei tegen Puta hem, piedra de lá de cueva. zet een steen voor die grond. Passou me lá nem. Want die koningen... Me disseram nem. Ik ga... Tera. Disseram nem. Ik ga ze sluiten daarin. Aí ele sabe. Vandaag zeg ik je... Mas a minha batizar de bautismo igual. Je bent net gedoopt met het Mas ele fez água. Je bent net gedoopt met water. Mas ele fez água. Je bent uit het water. Jesus mesmo. Jezus zelf. Olha que ele batizar. Toen hij klaar was met dopen. Ele mostrava. Hij heeft aan jou O gewezen. Espírito Santo aqui é. Dat de Heilige Geest hem daar heeft gewezen. Tem deserto. In de woestijn. Porque vamos lá. Ik wil dat je weet. Olha que ele sai. Toen hij eruit kwam. Olha que ele sai. Toen hij eruit kwam. Pega a pista de Lucas. De Bijbel zegt in het boek van Lucas. O inimigo era que é morar. De vijand heeft hem een tijdje gelaten. Aí ele sabe. Maar dat zeg ik je. Olha como batizar. Dat je klaar was met Como dat. que ele vai ter batalha. Dat je denkt dat je in de Mas strijd só decidir. en je hebt besloten. Então vai ser de Deus. Ik ga de Heer Ele bedienen. tem vida meu. Ik graaf de oud leven. Ik begraaf het oud Pero leven. ainda tinha caminho de batizar. Maar nog steeds is de weg van aan dopen. Com o Espírito Santo. Met de Heilige O Geest. passo de cadeira. En dat je door het Pero me vuur. quer passar. En ik wil dat je weet. Olha o inimigo. Wanneer de vijand. Grande é rei da movida. De grote Como ele koning. não controlar sempre a movida. Dat jou altijd heeft
Hij bij esconde, oh. Hij gaat in het E ti quer te leva ya. Hij gaat Awa mi que bisabo. Aí era o momento para que reinam. Com as cotas de mobila. Vandaag zeg ik je, is de dag dat hij al die koningen E eruit é rei com as cotas com o saque dele. koningen die eruit halen, die jij niet weet dat hij daar is. É rei com manifestar o De que? koning die daar manifesteert. É rei com levar para seco sem as palavras. De koning die jou laat droog zijn dat je het woord niet kan É lezen. rei com os tompos blocos de mobila. De koning dat het een struikelblok is voor Com jou. doente não sabe. Dat niemand weet. Com bolso sabe. Dat jij alleen A weet. ver Deus tem aí. Vandaag wil God Sabe que é daar. rei escondido. Vandaag wil God daar komen op die koning As eruit. coisas disponíveis. Maak jezelf op die O Espírito Santo tem que dat de Heilige Geest daar Mas is. ó, começa com isso aqui. Want jij zelf kan hem A partir niet. de agora, é Espírito em bom. Laat die aan de Geest in staat zijn. Toda essa palavra. Door het woord te Todos lezen. estarem em comunhão com Deus. Door met de Heer te Tem zijn. terror. De hele dag. Até olha. En dan. É que rei que tem rabia. De koning daar wordt boos. Agora eu vou saber. En daar komt hij eruit. Mas o moleque sai agora de quê? Nee, dan laat je hem niet eruit komen. Mas olha sai agora de quê? Wanneer hij eruit komt. Outra cara. Dan ga je Outra vallen. está estrobando. Want hij ga je Ah, você não custa que eu vou. Jij moet hem A eruit. melhor sua ali. Zoals Joshua het zei. Faz essa que rei não pode. Ga die koningen eruit halen. Ora não faz essa canão. Toen ze eruit gingen, hem gingen. Trabalhamos na garganta. Stappen Manda gingen. não. Trek Passa ze. sombra. Want Deus bestei por limpe. God wil je Sua schoon hebben. casa. Bobina da sua casa. Jouw leven is Até zijn rei huis. não te mata de demais. En die koningen kunnen niet daar binnen zijn. Prova, vou dominicana. En ze storen jou al. Ora, vamos lá. Wanneer je loopt, Aqui não está lá. dacht je dat je Problema como eu, como disse o Espírito Santo. wanneer je klaar bent Dan kan wij spotten. om ontvangen, dan schuilen ze zich. Quando é que não temos que mexer com droga. Dan blijf je de hele tijd zonder een drugs aan Quando é que de não temos que beber álcool. Dan blijf je de hele tijd zonder alcohol. Pero não é por impressão. Maar je hebt nog niet je Ele vai esconder. Ze zijn nog aan het schuilen. Antônio é um momento. En dan, wanneer het Mas moment hoje tem escondido. en wanneer die schuilt, Então lá vamos nesse momento. hij gaat je niet zo weggaan. Então lá vamos nessa oração. Hij laat je Então niet vem o weggaan. posto provável. Hij komt met Ele hele tá ganhando. storen. Então ganhamos. Hij liegt jou. Aí o que me salvo. Vandaag zeg É ik, rei. die Quando é uma vida. in jouw leven, Decidido de abre. discipline, Mesmo que você. besluit vandaag Ante rei da alma. om het eruit te halen. Não liga que ele tem. Niet laat Mas hem o niet rei eruit, está. omdat hij een koning is. Ele tem mais poder Hij heeft meer kracht que soldado. dan die leger. Satanás. Satan Está mais alto que demônio. is nog hoger. A donde tem que com corona. En hij Está komt passado. en hij trekt zijn Hebben Jos gebestaan? en hij gooit je er naar beneden. Ele vem limpe. Daarom die schone lijn. Ele vem a duche. Die schone Como tonda. die schone Anto pai missa. die schone grap die je speelt dat om naar de kerk te gaan. Maneira na dos outros. Net zoals niks gebeurt. Antônio veio a casa. En wanneer je thuis komt, Porque outro vida. dan heb je een ander É leven. rei que come essa pipa de mo. En die andere koning A ver Deus begint. que me salvo. Want dan zegt God tegen jou, O que se que cara nos comida. als je in zijn werk wil lopen, La que essa que rei com papo. laat hem die koning eruit Nós halen. vamos a querer que poderoso. Want je weet dat die koning kracht. Começa um moça aqui. Jij kan die koning niet Deus que essa que papo. God kan het eruit Mas halen. agora Deus o que? En weet je hoe God het eruit haalt? Por oração. Door je gebed. É palavra. Door het woord. É comunhão com Deus em Door dia. de hele dag communie met God hebben. Antônio não. En daar Não tem nada para mais. kan niks Quando meer. eu me olhei Jesus. Vergeet niet toen Jezus A pai de templo. ging naar de tempel. Tava de ninguém com a cabeça Was passar. er hele wanorde daar. Ele aqui para os cos. Heeft alles kapot E gebroken. tipo não. Hij zei, Aqui está casa limitada. dit is het huis van Casa de God. oração. Dit is het huis van God. Agora não permitia sustento En dele. je moet hem toestemming geven. Ou não permitia sustento En dele. als je de toestemming geeft aan Jezus in je leven te komen, Tu rei é essa campo. aan die koningen haalt hij eruit. Shakata. Entretanto, quando ele tem. Zolang je Jezus niet alleen binnenlaat, Vamos grande da escondida. die grote sterke man blijft daarin schuilen. Antes de que ela escondida. En hij blijft zich schuilen.
sale onverwacht. En hij komt onverwacht uit. Como hijo de Dios, Als kind van God tomes tu autoridad moet je autoriteit hebben y de palabra. met het woord. En tu corazón, En gebed. cuando crece Jesús en vos. En laat die Jezus in jou Cuando groeien. el rey en vos. Want die koning in jou, Cuando pondrás en vos, Bijbel. en je leest de Bijbel niet, Pondrás de oración. je doet maar aan gebed niet. Jesús te queda chiquito. De Jezus blijft als een Espíritu Santo te queda chiquito. De Heilige Geest blijft. Cuando él de rey te contamina la vida. En dan de koning die in je neemt plaats in jouw leven. Algo de conocer palabra. En hij kent het woord. Algo de querer de Dios. En dan denk je dat het God También is. es el rey enemigo. Maar dat is de koning También es el vos. die in jou woont. Permitir Jesús ser movido. Laat Jezus nu Pensa que ele é een kans krijgen. Assim como Joshua. Want die koning eruit. Joshua te pensa que ele é Babi. Was Joshua. Esse cura ele em cueva. Nee. Joshua te pensa que ele é Babi. Joshua zei, ga die koningen van mij. Esse cura ele em cueva. Die vijf koningen. Joshua te simboliza Jesus. Nee, Joshua symboliseert Jezus. Ora Jesus me diga. Wanneer Jezus hierin komt. Então pensa que ele é não. Hij haalt al die koningen. Pastor começa por essa não. Want jij kan het zelf niet. Então é por essa não. Hij haalt ze eruit. Então ele que dá no papo. En hij gaat ze verslepen. Papo caminho de Jesus. Eh? Papo caminho com Deus. Papo caminho com Deus. Jouw weg met de Heer Está perfeito. is perfect. Está em perfeição. Is perfect. A veces que me sabe. Vandaag God wens God. A veces dia de rei não. Vandaag is de dag. Das tot dia de não. Om die dag. Pastor não conhece a palavra. Want hun kennen Não conhece o bombom. Hun kennen jou echt. Não me para aceitar, não me Je meter. hebt ze een. Qual foi ele na pinta em Joshua? Om daarin te leven. Nada em Joshua. Ze hebben Joshua geloofd. Quando antes está leu. Dat ze van een Quando ver antes de pegar não está. Maar ze waren koningen. Vou vizinha mes. Dat kan je buurvrouw zijn. Vou permitir me democracia. Dat je in jouw huis Eu toegelaten. tô também no rei tá. En dat hij een koning is. Para vir ruim na boca. Om jouw huis helemaal te vernietigen. Então me que me sabe. Vandaag zeg ik je. É palavra. Het woord. É oração. Het gebed. Com voz democrática da culpa. Dat je in je huis doet en in jouw lichaam. Tem que saber me sim no fogo do rei. Tem que saber rei no fogo. Dat die koning eruit moet halen. Mas sombra tem que se virar. Want hier zegt É hij. só mais pegado nele. A vinga hier para me poder sucar. Die dichtbij je, die is die wou in zijn huis komen wonen. Caminho do inimigo. En dat is jouw vijand. Caminho da corona da Het is een vijand met Ele me esconde de een cueva. vijand met kroon. Ele me esconde de Ze cueva. in de grond komen schuilen. Então vou saqueteio. En je weet niet dat je daar is. A sombra é secado. Want het heeft jou helemaal Vou passar o uit. chão mais. Je kan geen gebed meer doen. Vamos preso no Bijbel mais. Je kan je Bijbel niet meer lezen. A sombra é Deus de bom. En want nu is hij de God in jou. Quando você vai missa, Wanneer jij naar de kerk gaat, porque ele é Jesus. dan denk je dat het Jezus is. Caminho de inimigo de Deus. En dat is de vijand die daar Ele está is. manipulado, está manipulado. Hij manipuleert jou. Hij Ele está manipuleert, controlado. hij controleert Você jou. está começando a permitir. Want jij hebt dezelfde Está toestemming. começando a permitir. Je hebt dezelfde toestemming A sombra é sabe que sabe, está com vizinha tá, mas está confiando que ele quer tentar. Want als hij tegen jou zegt, ik ben je buur, en dan ga je hem vertrouwen. Também não fica espiritual está suave. En terwijl je geestelijke leven zwak is. Então vou gastar templo de Deus. En jouw huis is een tempel. Vamos lá que tu ele tem que ter. Je kan niet iedereen A toelaten. sombra também com corona. Want daar komt je met de kroon. Já a costa democracia. En laat dingen achter. A do pipa de cueva. En leef in die grond. En jou. Então ele tem problema bizarro. En daar heb je een probleem. A sombra é secado. Want dan gaat hij jou Agora eruit. eu quero botar bom. En dan denk je dat je goed bent. Caminha, nada mais bontinho. Terwijl je niks hebt. Tu cansa de vida foi bom. Alles heeft É a autoridade de Cristo quando ele vai de aqui ter. autoriteit van Jezus in jou. Você sente seu plano. Want dat is zijn Ele plan. vem para destruir. Om te jou te Então matá-lo. om jou te doden, vermoorden. Dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Dank u, Vader. Dank u wel, Heer. Ave Deus que me sabe. Vandaag wil de Heer jou zeggen. Pai, bom dia. Ga op je knie. Papi com Deus. Praat tot de Heer. Bisa tata. Zeg, Vader, Revelava o meu nome.
openbaart u aan mij. Na lo qual non kumi, non sa ko sabi ko din Wat ik niet weet dat hier in mij leeft. Paso matata. Want vader, Manera Joshua, zoals Joshua, asa kisim ko rin hij heeft die 5 koningen na eruit. ba esconde, En toen gingen ze schuilen. asi na turesunan, En zoals nu, ko abi esconde de mi gas. ieder die in mijn huis zijn komen schuilen. De mi corpo kunta ko templo. In mijn lichaam zo aan dat uw tempel is. Oh Dios, awe. O God, vandaag. Awe mi talang ta para congerele. Vandaag sta ik tegen die koning. E a palavra que conta ser ministrada. En het woord dat hier gemanifesteerd De mi is vida, in mijn leven. ita ko dos mantene. Ik neem het met, ik hou het vast met E quasi passion ko da de bocaso. in welke situatie je in je huis bent. Ko particular ka para. Als je moet opstaan Inka boro dia. en knielen. Paso bosa. Want je weet, Porta interno uno. de hele man Batra mo plan. heb je een plan. Filho não llega. Eind van de maand. Me tem compra mi conão. Me tem compra mi conão com mi conão. Mi conão de casa. Ik ga dat en dat kopen, meubels voor mijn huis. E entre luno mi assassina. De hele man zei het. Pero ora lunas ella filho não llega. Maar nu dat het eind van de maand is. El rey tuvo su posición. Nee, de koning komt zijn positie innemen. Pues por plata. Hay como otro con Toma você. Neem je geld om drugs te gaan kopen. Vai fazer outro gosto com Om jouw geld te kopen. Pues você. Neem je geld Mas vai com um número com om anders nummers te loten te gaan kopen. Lo qual não vou plan inteiro luna. De hele maand wat je hebt gepland. Como pinta pouca vez mês. Kwam niet meer terug in je Mas hand. sobre el rei que tu me belembou. Want de koning die in jou is, Quando eu digo com ele. heb je niet ermee Agora a situação é essa, tem que usar ali. Maar toen de situatie waar dat hij eruit Ele sai com destruição. komt hij om jou te A vernietigen. sombra é serma dentro de uma conta. Maar de geld is op je bankrekening. Anche da sempre da dice. En is het jouw geld, maar het is van die persoon. É das turbo. É das turbo. Hij bestuurt jou, Manipulado. manipuleert jou. Acaba você em 2 dias. Maak je geld op binnen 2 dagen. Hora seguinte ele não começar. En de volgende maand opnieuw Você pode papel mesmo costo ou papel. praat je het weer op hetzelfde. É logo que sempre assim. Vanaf het begin. Deze maand ga ik het wel doen. A troca não vai passar. Hetzelfde gebeurt. A ver que me sabe rei, hein? Vandaag Nós estamos da contra de. wij komen tegen die kant. Vou placa da placa. Hey, jouw geld is jouw geld. Agora Deus En tem God, que dizer de placa. God moet aan die geld komen. Em plaza o papel coisa da luna. In plaats als je die laat in de hele dag. Entreguei a Deus. Geef het aan de Heer. Porque ele mora só. Geef het Papel zelf. com Deus, ele é que senta a casa. Praat tot de Heer dat dat vandaag niet zal gebeuren. Em nome de In de Jesus. naam van Yeshua. Bendicionado, tá? Gezegend ben jij. Agora botou minha palavra com Deus. Wanneer jij het woord van God neemt, Tenha duro. hou het vast. O porta direção para sacerdote. Je kan onderweg zijn om dominee te O worden. porta virando pastor. Je kan pastor O worden. porta virando que direção que Deus te pagou. Je kan onderweg zijn naar welke weg A God heeft Deus bestemd que voor jou. pisar. A Deus que pisar. Maar vandaag wil de Heer jou zeggen. Para em não Blijf standvastig. evaluar por mês. Evalueer jezelf. Sobre o rei grande, com contigo ainda. Maar die grote koning die je nog niet hebt meegedeeld. Pastor, a situação não chega ainda a pisar. Want die situatie is nog niet gekomen om hem ermee te dealen. Pero eu te pisado. Maar ik wil jou vertellen. Em tem uma situação. Er is geen situatie. Das Deus situação que você quer. God zijn situatie. É palavra. É palavra. Het woord. Coração. Jouw De gebed. curran quebra. Moeten wij eruit halen. Em nome de In Yeshua. de naam van Yeshua. Deus bendiga, irmão. God zegen mijn broeders en Gloria a zusters. Deus. Alle Heer, glorie aan de Heer. Dank u, Senhor. Dank u wel, Vader. Dank u, Senhor. Dank Até u, dia Heer. que nós estamos ultimato. Dank u wel, Vader, dat wij vandaag de ultieme tijd hebben gezet. A sombra de rei que está escondido. Want die koning die is O schuil. menino não sabe que tem. Dat ik niet weet dat daar Nós is. estamos em casa. Dat mijn struikenblok Estamos em Urancana. mijn kinderen Estamos em Urancana. mijn kleinzoon struikelt. Que me passa em casa. Mijn vrede uit mijn huis haalt. Agora me dá missa. Wanneer ik in de kerk E não ben, sai. komt hij niet. Pero agora me está em casa, pessoal. Maar wanneer ik in huis É ben, que me bate em minha mente. komt in mijn
E che mi canso di me. E komt in mijn Laat dolore gedachten. mi colpa. Pijn in mijn lichaam. Ah, uè. Vandaag Non sta dando a fare condice. staan wij tegen. Contro l'autorità di Cristo. En de autoriteit van de In naam van Heer. Yeshua. In de naam van Yeshua. Bible liberazione. Je hebt je vrijheid gekregen. Tu me e mensagem ben fé Neem deze, en geloof. neem deze boodschap in geloof. Anto pa algo soso de mobile. Er iets gebeurt in jouw leven. In nome di In Yeshua. de naam van Yeshua. Amen. Amen. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Aleluya. Aan onze broeders en Ah, zusters. santo Dios. Amen.